Ebibiina biza kumaraho miriyooni ziri kurenga 200 kandi omurimo ogu nigukorwa ba Kinombe Nyaruzinga Constructors Company. RDC Nsubwa ayonjire yajemerera abashamisa ba gavumenti abatarakweferayo gukora omurimo gwabo kuno gavumenti nebahereza buri kimwe. Twina obuzibu n'abasomesa bafa ba gavumenti. Ujasa omusomesa wa gavumenti kati afune emitwalo 45. Omusomesa wa private afune emitwalo 10 n'egi. Nenga atengamu amaani asomesa n'enjembiza busa. Asomesa civil servants ba gavumenti tuuse attitude. Iyo gavumenti ama permanent and pensionable. Oba ngenda okusomesa basigenda no let us change that. Wa Godfrey Nshabire oru contractor nagira ngo omurimo ogu naza kugumarira ombwire kandi nakurechemerire kukorwa. Emirimo ningikora ku runyu munonga abingisha abantu ngo bije tukwere kwarte nungi tutungwere kungi nitwenda turore aba ahantu environment ekabiko kutekao obunyaso kutekao kubona obubyale kurungi beri kutekao n'imiti eyo ni species ezinde species tekao ne bya environment amena signpost mwambi Kinombe oje kutekao signpost pereka construction ebi then tugaka tujana na nyine na furniture niyo kumara wezi sembe miriyooni 300. Omugandi aba National Forestry Authority bari kuyambuha aba World Bank batangiye kushemesa abatura abaherire ekibira kya Kasyo ha Kitomi okubasa kutura n'ekibira eki baba nibenda bakora oruguto rwabo. Icyo kubanza no kusensitizinga abantu no kubagambira ngo oruguto rwanyu NFA ekikiriza kurukora kandi kwizo n'isente za World Bank rukakanda rukanzire nowe bigira batakira bamu konka twi oruhezo bukurwa mu project age funded by the World Bank natuza kukora urukutorwe. Icyo niyo government yiti yaki wache tiyereza icyo niyo government yiti ya movement hati jempo rangu no gamba nupa unogamba ifisa yona kirubwezu zakutereza ki umwe no shanga bavuga n'umuntu ntarwo mu kibero wenda ine nk'ekizunguriro ushanga umwe mbamutera ki bamutere ko nabo basirikali n'aba patrolmen ninga inoruko so banetaga abantu mbekiriya bamanye babasa kuyayo ki kandi basa kubiyayo bata kandi ubwiye ki cyahenda being on the border of that forest aturiya front line aza cyahenda negomboremwe umugombore zitine nanka police so nanisha kugira ngo deso na RDC deso ngare kugiteko mu nkora turondo kuturafune nanka police post agwa cyahenda sub county. Charles Ahendi yari kushaba abatura okutandika okubyara emiti erije kuba yamba mu kutunga sente za kaboni. Mare wowe n'umutugumwe ninge emiti 10 akibanje cya Worowenka neba sobutija kureta group sezi kugura ki kaboni. Gashakwa Dani basibye na Juliet Charles.